Mun share video ni mami. Na mun tagi Owusu Bempah. Ene ne nkwala nkna man no. Mun tagi omo mami. Mun tagi Owusu Bempah. Wone ne nkwala nkna man no sorry ana odi omo abetena wo no. Mun tagi omo mami na mun share video no. We ye short message men check. Mun share video ni mami. Mun share video no. Na mon tagi Owusu Bempah. Osofu Owusu Bempah. Nenkna my mano. I was sorry I know the oma betna ho. Mon tagi wo mo mami. Ensem bi e koso. Na ase odi nsem bi e tu ne ho too much. Ade achi a Owusu Bempah. Ejina na sorry dem. Ena wo ba wuye. Ena me bom paye no nyane ye. Ena me ba be chirim. Me ba bi enwuye. Ama fake pastor ti so Owusu Bempah. Osofo a ne ho wosra ahwe a on descend. Sa wo ye sofo a Owusu Bempah wo descend a. Enka wo be hu se adwuma na wo se meme nkonkoye ma wo. A mi twa won tro ka kire wo se me ba keto yare. Entimi nkonkoye adwuma no. Ka wo be descend. Na wo hu se mami or dada me. Me ma bonti me kasa sofo bi ye fake keke wo. Ena me ma bonti me kasa sofo bi wo sra je keke. Na ewo exams a me ankasa ma ye sa sofo no. Owusu Bempah me se on wo sra aje un descend. Ubegina wa sorry dem a. Ena Agradaa ba yale. Ena me bompa ye na ne ba ho to no na ne ba ewu na me bompa ye. Me ba bi anyare da e ma me mfre wo. Ena me ba bi enwuye e ma wo mompa ye ma me ba ne nsa ma nkwam. Enti sa ntro ne akohwie a Owusu Bempah wo begina wa sorry dem a na wodi dwa wonum no. Ma wenya first and no last. Sa wo se wo de wagimi na se ye tufu na wuntie. Na ye de obuo ma wo na wo mu ho a me no ba be hyase pepepe. Wo hu se ne won kraman ne betena ho no. Wo mo se ekura ebeku okanaman no eto na pampam. Sa be na omu bebu ye no wo na omu bu sa be ne de ama wo. Adwuma na wo de ma me sa me ne wo body guys. Yen konko di apia bebreka. Ana me mpesa meko. Anajo 9 to 10 o'clock. Ami dami kunachi. A wo frɛ me a wo force me. Ana me mpesa meko. Ami twa wo ntro. E ka kire o se me ba yale a wo yewu. Because se ne na me no tie no. Na me ntimi ntwa wo tro se soma na wo soma me no menko. Owusu Bempah enne na me ba mu wo hu die ntia me se wo wo sra aje on descend. Somana na wo soma me. Wo me ne wo body guys no. Ene nkwase adwuma na wo de maye se yen konko yen fama wo no. Ana me mpese meko no. Ena me twa wo ntro ka kire wo se me baketwa ne yare oyewu. Enti sa wo mpaye na wo boye no. Enya me ba no wo wu na wo bo mpaye ma ne ba nkwam o. Eye wo nkwase asomana na wo soma me no. Ana me mpese meko no. Ena ma me twa sa ntro ne kire wo. But wo yesofo a wo ngosra je. Na won descend. I went to me and say and throne a me cow no. And until I make a choice a wo or homosra a re. It's a winning one make catch on the number. Most sorry, I know my bets now was a prophetic show so. Now, person mama and we are some di papa. So busy were pagan and sack were food a day. Now they won't qualano. Was a sam matata near do birchy. Anyone more can bets now was a prophetic show ni sono. Edi meni mu beye fo mu bedi matemono. Now we expect something come on to wahu. Once I come on to for so many days. Me se me no wa hyase na me no be wie. Also me catch us won wosra sa won tiase because on descend. Sa wo ye sofo a won wosra wo ho. I would descend ya ka obehu se sa nkwase adwuma na wo de me no body guys na ye fa nkonko di bebreka no. Ana me mpesa me kwa mi twa wo ntro se me bucket wa yale no wo ye sofo en wo sra wo so a nyame yade e kire wa enka Owusu Bempah enka obehu se den time no na me ba bi anyale na emomu no na adwuma na wo de ma me na me mpesa me kwa akoye
What did you na make catch on? It is some quasia, some now be now sorry them one, and I'm a bompire man, ni bewu ni pass sorry. Owusu Bempah, so ni mumpire bo, and me nipa. I will bang quamudia, and your bompire fasa wankasa ya de. Bompire, na fasa wa yale, and I won't was jolly. We are see a war. So what to me out to me bompire. Ama will be a wu bang quam, adia, and you will preachia. Owusu Bempah, my young pania wate. I have for when you can't go preachy. Send anime my warning. I catch it, I will say. So wouldn't him now, my son quasi and qualane, but snam quasi a prophetic show. So, every bomby deep a dim at Temoa. San cramino. Men crama mugumi fie crass one fast watching, sir, and quasi a fauna on qualana also some would do a mubegu or prophetic show. So, it is almost Bejimia. One I made a pauso. Why a Jesus your penny our son sekasa? We a penny your bua umuho. Why also your penny your bua umuho? Owusu Bempah, jai chimiano. Sami timi baby na me mekao. Na me se masachira peda me nsafa Yesu sa me kra na ma chenkwa. Hwenkwa sia video samaba amobo. Ada me ba wa sorry dem ho no. Ede ne ma me ba wa sorry dem ho. Apia be breaker na so wadi ni trum ene kai Dominic nsam na o makagu wadi mu ase. Ena wo betue sika ma talking point for. Owusu Bempah catching we are say the reason tia me bag was sorry them first day. And I'll be cheer sika ma talking point for. Sika say na wudi ma wo marry. And son ye two ya na yaba wa sorry ho. Me ko bia sorry wo bre kwa wo mfra mi o. Sa wo so pensem atia wo beti nsam wo so. Wo so wa chimi na ye two fo na wo nsue nyansa. Wo so my respect you for so many years, so many months. But me wo so wo ye chimi fo wo mu ho. Me di wani mu betwitwiri bimu ama wo. Nkwasi apa no wo chimi wo hu hwia. No wasesa body guys na wo bopa no. Me di anya me so o. Ma me kasa mo kira wo. So wo chimi ni wani nti ye asua nyansa. Kwasi a wo na wo hwe me. Wo na wo todua ni ma me di. Fucking mind like you. Ah me krampo me yi sika sha wo nsa. Wa sorry dem na me buy na me be yi sika sha wo nsa no. Owusu Bempah. Wo be chia sika de ma talking point for. Ese nim guasia Dominic egu no. Yan dane sa nim guasia ne de ma kwasiafo. Me matena me TV so apepa wo wanim guasie. Enne de obi a me meka wo, me mebo udi, me medi watem. Enne se obi abase momra me kire. Ade a me mama part me de aye wo Owusu Bempah. Wo benya asam aka. Sene ya se brabonten na be kire de me de aye wo Owusu Bempah. Kwasiampani bari ma wuntimi nwale. Owudi ni sofo. Me na me de me ho na me so ye wudifo. Ma be di wachi. Wodi me di boni bebre. Wo ya bua pi ma me wate. Kwasiampani. Se wo be ma wonkwala abetena se so omudi mimi manim. E baba ye fom abua. Wo kura oba nte wo nchan a wo hwa ne kura no. Wo nkwasiafo ne se ye di watem e ye omo ya. Ma be ka mo. Ma ba mo abeso. And mama means one. Now be so was satira, no more mutin. Now Musoli and Quasiasam, no more better prophetic show so. Now would demand you ya from. Owusu Bempah mini one no being what say. We are Quasia, me new good one no juice or good one tatata. A buafu or jalef what a sow. So far will be preacher at your poor panny. We are buapi. So Bama on Quala so made me matem. Now obi piano kasa yes wo de o disrespect obi kwasia te se wa wo mo brother kwasia te se wa wo nhweba kwasia te se wa wo ntimi nwale wo kura mpo so respect wo ho ma obi medi watem wo ya boa ma me wate so me be ma warning kwasia hwe respect ayede ama wo amanka do kasa kwa me so wonfo obuo ma wo osofo ma me pep donko wo onkra no mate amanka do mabie any language be a person catch a penny wo Owusu Bempah no catch no na fe onko for na police for na me kire me fa me nkoto nsawam wo ya bua pi wate kwasia jimifo osofo wo din kwala wo ya bua wate se wo be ma nkwala betena sidi mimi manim ayafom ada me doka kwasia
and yama fuma would me adi okroma say, or woodini. Men are me ho, and my pajamas and I'm some empowered and phobium, men my own champion. Was Yamako family video about her, some me ba sorry, and I'm muji my word to Muya Mua, Monomo Papanin, and Muya and Kana my mamma. O judge and cheer was yam pennies of 4 won't see a foot. What she means to 1 year and penny for was sorry them. A poor fool. What do you mean by a form bedi matter? We am quasi a four what a poor. When I told you any mammy, and I'm a doka, and I'll pay me a catch me. Owusu Bempah, pay me a catch me. Or shall it for Bema to say what who could preach ya, and your boy Panny and son were preaching. What your Bema will preach ya, Jina Faku, now you're a soon transhiana. Was the president at all when you had respect to be my who could sooner would chimney who come, who didn't quas ya some. What you would to me, you get the nest. So don't call our babbats now while fear. See, I'm for me, minimum like your form. We are quas yama me what a men no cranum being a poor fool. Who couldn't pour mammy war back one would be uncount. Quas yam pennia, wouldn't ya? No, I'm a slow or Bob Brenty Buano. Was ya would mean your mamma show more chroma say. Oh, mammy, I will one would be uncount. Wouldn't say ye challenge our brabom. Like our mammy will be count. And I wouldn't only animal yet and cosuamu, ye pie cosuamu amawa, cowbe swing answer. Was ya wouldn't call her, but now will fear. See, I'm not meditating, mamma part at them. Now, would you have a general side and Owusu Bempah ye disrespect and then Jordan and then you're on the first. When was the last time I was started study away? 50 die ye me free cells to buy. Owusu Bempah dear now Jeffrey me ho. Bonia would me a do Ghana chroma say we are quasi awate. Owusu Bempah, mini one mu being at yet we are poor fool. Quasia Genie so for was some penny. Okasu bedi abra apia bebreka trum na ya no krai. And I'll bet you come talking point of 4. See I make some fam proud hufi. Kwasia me pipa wu hufi. Na wo kwala kwasia mpafo we. Emra be di me matam. Owusu Bempah me no kra no mu bi wate. Pa oba wale. Kwasia mpani sofo. Wo ya bua ma me wate. Owusu Bempah. Kwasia wa wo mo brother kra wo se yan respect o. Ana afo so nkwa na yesofo okrom ha. Kwasia fua ma betra say and I and o sakra kwa mo akwata sorry them and I me fa phone fra mo akwata akwala was Agradaa yenim sa Agradaa ba ho omuso omu nim sa me ba ho enu ti na no me ka sa me nyanhia asofo bi oye papa bi a o Ghana ha me nyanhia asofo bi oye papa bi a o Ghana ha na omuso omu chimi a me do omo recording na omo ni me omo papa nyina na me kasa ye no me de beba beto abonten akoshifu asofo atrofo asofo awudifo asofo amun descende kwasia na jo 10:30 na me da mi kunachi a wo wa frame se me no body guide ni konkodi obi bone no e na mi twa ontro sa me ba yale a wo wu ntimi nko kwasia na ya wa jesa me betena komuni mu ama odimi adi bone sa Owusu Bempah na ya wa jesa me betena komo adwuma ni mu na odimi adi bone sa akosi awieye awurade Nyankopɔn tua wo ka Awurade Nyankopɔn won tua wo ka kwasia mpani aboa bat sa wo Owusu Bempah kwasia wa fene me na wa kwasesa kwasia won kwala akra wontimi ntoduani momu ni sa matata ne adu ba chi ni kwasia na oya djuma o radio presenter na me full sa onu kwa nanim nyansa no onu kwa de wajimi chen omumu bia na me full sa onu nanim nyansa kakra anko betu wo Owusu Bempah fo sai jankwasia sam na wudi no na waka ntokwa chen ye meme ya ntokwa twintwan yo sa me meka wo amasam ye dade Owusu Bempah me no wasase na me no bewie ana sa won kwasia pa abo na wudi matwofo e threaten crofo no unim say me untimi try me untimi try me sa won kwasia pa abo no wo mo udi omudi bone kra wunti omoka me na me tisika ko han dan mo omudam kwasia me protect o na fa mani mu ba ya fom Owusu Bempah wo ya bua pi wate awurade nchia wo ka Onyankopɔn nchia wo ka se ne wunwuma te se wo de awurade Nyankopɔn Bible ete Ghana edi bone kwasia wo to chacha na fa wo se wa hyenkom
What to chacha? Na fa wo so washenkom. Yes, osofo no osofo would descend. Me se won wosra adwe. Won descend. You obi a would descend ya ka obe hu se that day na me ka kira wo sa me ba ne yale no. Ka obe hu se na ye ntro na me twa wo. Kwasia yale fo te se wa wo ko preach ade e wo mpane ensia ansa na wo preach. Kwasia wo ye ka sofo a wo ka ho. A wo pese wo tietia me fa ahudie so. E di manim nya fom. Owusu Bempah me no kra no mu bin. Jale fo te se wo. Se wo so na wo hu wiase nkom sha. Me se bompa ye ne Yakopon deliver. Wo nan na apro no me hu the face to face say wo nan no apro. Kwasia ade na nipa bu wa wo mu hu sa. 4 good months nie. What di matem na wo don kwala be di matem. Na wo don kwala be di matem. Kwasia na wo se nkwala ne be di matem no. Na ye wa dwe sa man krado no ne me nam se ni sister ne me do be ye din. Na ye wa dwe se pep don ko be ye din. Na ye wa dwe se blood Jesus obey din. Kwasia jimifo. Wo de so obi ba no o praise wo dia eno de okoto de ne bodwe. Na obi ba na wo jimi no obetia wo say jankwasia de na wudi ni dia wo say no de be curse sa nipa no. Kwasia wo gina okra wo ye curse na wo gina ho no. Owusu Bempah you are curse. Kwasia ba abuafu wo ma me awo wase na che wo ma me wa wo wase na che wo koni ye ko di utrum wa yiwanim ne wusu ye gay yiwanim Owusu Bempah yiwanim ne wusu ye gay kwasia di utrum wia no be fra talking point for say ye me damage control ma abuafu no kwasia small girls na wudidi wo mo no small girls na wudi wo office ho no omumu hwan ene na fe ne me small girls na wudi wo office ho no omumu hwan ene Owusu Bempah na fe ne me kwasia sofo a wo ba ye wani mu pons wo be makatachi agi ye twu makeup obe makatachi anenso oben ayawo kwasia mpani manenyo first and last se wo man kwala ne betena se so mu di manimu ye fom bia Owusu Bempah me se be nu mienu ye mienu nyina be kwakogu asamado kwasia so do so ye sofo ma afia se wo so ye sofo ma afia Allahu wakubadu wo so ye sofo ma afia Ghana hana mete fa mafia ne bra I am waiting for you abuaba kwasia tiatia sofo fa ahudie so obi obe pega so obe nyame dwuma bia ajudi nanimu ye fom na wo kan kwasia sem e na wonya wo competitor e na wo jimi na wo jimi abuafu beka me enti ameme ba wuye na wonya ne no menimo num menimo kra num ene mo papa fie ona motenom ni fie ne ho bon no kwasia singri room a wachemu mienu de ayechem ayi sitting room abuafu bo brother ben kwasia wani wo abuaba kwasia wo betimi anya ne owufo wo betimi anya ne me basai ne ba yale ne ye bompa ye kwasia me nkodi bonde na mi twa ontro no wo ya sofo papa ka be hunsi na mi twa ontro kwasia baby anam se mode bebre ka aye kohye ahoma tetri okrok no mo be yi no e de na kono kwasia me na me bedi wo boni achi Owusu Bempah me se ma ben and na me set the record straight say wonya me spiritual father and na wonya madamfo so what you say e ye utruma wo kopedi ye ni guase to and na wo be part talking point for chew and ye ye nim se ye be pa wanim guase and no the mama connect it to you mama won chance me be pem paibo and mama won chance me be pemwa kwasia no bia me ma ba oncha ya me ye adwuma ne mayi sika dia ma wadi abuafu be ka me entia wa ba ye fie 2 times onya me betua mo ka se me ma ba mu fie 2 times a curse na mo curse ne mo na be san nya mo kwasampafo ajimifo emwa adoma kwasia what can time Ghana so obi antimi nkasa who are you Owusu Bempah who are you fucking mind like you. Kwasia. So when baby amete, you should come to my house. So my one crofo no mo konkrofo fie ko tututuo no. One crofo na wo bomb pa mo tututuo no. So my one you should send them to my house. And ka obi hu biribi. Kwasia. Ya tu abawie ye. Me na me nam na me beg se mo obi ahamo. Kwasampani. Me doka. Mato wadie na mintua ya kana mintua ma wo. And I'll pay me so a Ghana for who saw pay me. Now, Jimmy too much.
Owusu Bempah wo Jimmy too much. And I wouldn't yansani be at was sorry them was over too for. Was yet Jimmy for that now say, and they could have a cook now and a ton of pump, moves our Bennett, mo papa was Siano. Mo papa Owusu Bempah Jimmy for now, or near one pepanetono. Was yet what if you do, one near one pepauto, a boa, or would didn't so for the sound. A boa fu, Ghana Okasaya for evidence, bra. Ghana nas will be coming as for evidence, bra. Kwasia, why any obi better to see a quiet dear Nipa say, Miko video and ask me, you say, a buaba. Kwasia, Yawana. Owusu Bempah, who are you? Who are you in Ghana here? Kwasia Jimmy for. And I would demand him by a form. Kwasia, me told you any maunina for any by a form. Owusu Bempah, me told you any mauni, let me show hospital bills. Kwasia, 1 prono, 1 why na ya no tua hospital base dem out? Won nine na ya banage ni mienu nyina no. Sa wo se me boa, be yi kire Ghana fo, se em banage wo nine mienu nyina. Won nine na apro no. Ya fa yare ensere. Me fa yare ensere. Ti na ya no mo kan ne ma ye din no. O se ba bia wati fie dura wo ni yire. A diabetes ama wo nine mienu nyina apro. Won sachira gwadwen mo mpa ye nsere Nyankopon se nyame be hu mobo ena jimie sa na jimie esanse wo ni nyansane bi ate wa sorry da muti jimie sa na wo jimi ena wo nya obi antufo ena ye de Owusu Bempah Owusu Bempah, who are you? Wo ya hwan? Owusu Bempah, who are you? Kwasia jalefo a wo ginawu wo de memema ni mu ba ya form aboa madodo san na wo ba asase so wa be wo emado do san and wo asase so onwo sra asa wasia sofo ne sofo a wo descend sofo ne ne o kan asam a wo descend hu say asam na wo kan wo boa ena wo mo betena se a ena ni bewu ena wo kogina sorry dem a ena ni bewu mi ni wanum wo ni twani ase wo ma me tiri so na pampa so wo ma me no wo bakoro na ne twa adi na boro no wo ma me ne twa adi na boro a wo bakoro a wo so wo ye bakoro so wo ye jimi na wo nim nyansa no sa wo ma me no ni twa se ni twam kwasia mpani wo Owusu Bempah boa so bi so apagya ne nsada me bo udi me ndi watem me meka wasam me mo udi me timi baabi was na wo sisa du baachi ane matata abetina wo so omumra me di matama no pawie he Owusu ameka nkyira wo sa sofo na wo hunahuna wo Ghana ha no. I am the last person and I this sound kwasi asam ne beba me so say Owusu ye Goliath Owusu Bempah Owusu ye Goliath sofo wo Ghana ha me kyerɛw say David me maba Owusu Bempah say Owusu ye Goliath e wo Ghana ha say ya u David maba Owusu Bempah me say u David maba aboanche unwe ba bia wo wo de we ye warning. This is just the beginning. Wait, I warm up. Oh. It would just sound quite Miss O party the whole social media made matem. O pass sawa sorry church members in made matem. O park bought the whole Ghana made matem. Owusu Bempah. Miss Matia say ukomi minyansi form. I swear God. Matia say ukomi minyansi form. It is sound quite the biomo made matem. Omudi matam 1,000 meba bedi watem because we penny kwasia we penny jimmy for we penny a wonim nyansa kwasia we ya kan ni kanipa ho aboa aware a wonware yenti ye yi asofo mpanimfo ye yi wasi nchen kwasia mpani udem ntomago udem kankan wo basiti a wodaso aya yi nasi Obema katachi a bersiti a would dash one and ma o my brain in a mocha will bersiti mu. Kwasia we nipa we kasa wo bekabi. Wo ye nipa. Aya kasa wo Owusu Bempah wo bekabi. And our Bible nekita una would deceive nkrofo no. Bible na would dada nkrofo no. Enough is enough. Maye diache. Enough is enough. Kwasia Obi ameme ka umi me boudi wonam na utuatua sika si ani matam wo wia na odon kwala ba betena tena wo fie wan kasa wo sitting room
Now don't call but now see me dimatem. Tesamo kabia min fi munti. Monya audacity and a mudi menimuya for minimum num. Menemonemo papa ni nyina num mako kwasiafo agimi fo enkurasefo Owusu Bempah wo sole ya atwiwse wo sia progu wani mo sole ya atwiwse kwasia ya manfo se me ya asofo na wo yom sa na ma be pa wo cho ni bi minni wanum wate me se me pese wo twa miti free so me pese wo twa miti se ten ne ma wusu atwa miti me pese wo twa miti se ten ne ma wusu Owusu Bempah wo twa miti one more was so mo koto twini pumu ti sade amoko mo be fa Dominic say mo de ne koto pumu no me de nya pumu na mo de me beto me pese mo de miti to ho na mo twa miti se ten kwasiam pani wey eya warm up it is sansa won kwala ne sign bet na ho no mo sa me di matamu biom wuso wa jimia ye tufu a wuntie no wa jimia ye kasa kire wa wuntie no wa jimia ye respect wa won respect ho no kwasia won tahwantahwa Owusu Bempah wo hun tahwantahwa jale fo te se wo kra wo ti we kra no ye ka wo asem ye nya kwasiafo begina ho se ye ka wo wasem ete ye omo ya wo ama brasofo te se wo abuaba next time sanse sound kwala ne begu so mo medi matamu bi this is just the beginning mini wonu mu bi wate kwasiam pani so Choss Media, for all kinds of audio and video production plus graphic design, from music recording, voiceovers and CD duplication to corporate videos and weddings, trust the professionals. Choose Choss for DJ services and DJ equipment hire, plus live streaming to Facebook and YouTube. We can also help with t-shirt printing, flyers, logos and design of apps and websites. For more information, call now on 07889 636 548 or email chossdj@yahoo.co.uk. Subscribe to my channel now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Subscribe to my channel now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.